Ake nginibingelele nonke enimamele lo mlayezo ngegazi nangegama lika Jesu Kristu. Amen. Nginesihloko namhla engifuna ukukhuluma ngaso esithi lento oyinika abantu uyithathephi noma uyithathaphi. Lo mlayezo uqondene nabo bonke abashumayeli, abavangeli, abapostoli, abaprofeti, abafundisi. Siyafunda encwadini yezenzo chapter 4 verse 12. Ayikho insindiso ngomunye ngokuba alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikwe ebantwini esimele ukusindiswa ngalo. Kwathi bebona isibindi sika Petro noJohane beqonda ukuthi bangabantu abangafundile, bayimifunda nje, bamangala, babazi ukuthi kade benoJesu. Kepha bebona umuntu ophulukisiweyo eme nabo, babenganakuphika lutho, kodwa bayalile ukuthi baphume emphakathini balulekana bodwa. Bathi, sizokwenzani kulaba bantu na? Ngokuba kusobala kubo bonke abakhileyo eJerusalema ukuthi isibonakaliso esigqamileyo senziwe yibo, asinakukuphika. Kodwa kuze kungabe kusanda phakathi kwabantu, asibalaye bangabe besakhuluma kumuntu namunye ngaleli gama. Base bebabiza babayala ngokuthi bangakhulumi, bangafundisi nakanye ngegama lika Jesu. Kepha uPetro noJohane baphendula bathi kubo, nqumani nina ukuba kulungile yini ebusweni bukaNkulunkulu ukulalela nina kunoNkulunkulu, ngokuba thina asinakuyeka ukukhuluma ngalokho esikubonileyo nesikuzwileyo. Khona sebabayalile futhi babayeka, bengafumananga ukuthi bangabajezisa kanjani ngenxa yabantu, ngokuba bonke babemdumisa uNkulunkulu ngalokho okwenzekileyo. Ngokuba umuntu esenzeke kuye lesi sibonakaliso sokuphulukiswa wayeneminyaka eve 40. Ake sithandaze. Baba, egameni lika Jesu Kristu ophilayo, siyathanda ukukubonga izwi lakho nali. Size Nkosi sazokhumbuzana ney'nceku zakho. Umoya wakho Nkosi awehle uthatha indawo. Ngisiza ukuthi ngiphimisele lezi ndaba ngesibindi egameni lika Jesu. Amen. Inceku zeNkosi ezithandekayo nengenhloniphayo, nginombuzo wokuthi lento onika abantu yona uyithathaphi? Ngabe uyithethephi? Baningi abashumayeli namhlanje ongazi nokuthi bagcotshwe ubani. Bonke mawubabuza bathi babiziwe. Okumangalisayo ukuthi abanye izenzo zabo uyabona ukuthi qha kwangathi naseCalvary kabafiki. Uma ungabheka, uma beshumayela ngesinye isikhathi bashumayela bafaka izinto zabo, angaqeda isikhathi eside akhuluma ngezinto anazo, izinto abusiswe uJehova, akubalele imoto, akubalele impahla,
kuthi ugqoka impahla ezidurayo bese mina ngizubhlungu kakhulu ngoba umakhelwane wakhe indlu yakhe iyawa yena uhlala ku double story umakhelwane kanalutho ulala ngendlala yena ukudla uyakuqitha ngibuye ngithi kungqono ngoba womakhelwane labo ake sibuye futhi sibheke ebandleni la khonza khona kunabafelokazi kuneyintandane abekho umuntu lo cabanga ukuthi angabasiza umfundisi make maphambi kwebandla ubatshela ngokuthi yena kufanele abe nani mangabe lokweshumi bafundiseni kutholayo benikhona kusiza noma babili noma bathathu kubafelokazi nisize oyedwa noma babili noma bathathu kuma offense bekuzoba ngcono nidle emahhotela nilale emahhotela nidrive ama-fancy cars nihlale ezindlini ezinhle kodwa kunabantu abahluphekayo bese ngiba nenkinga yokuthi mabathandazelwa labantu kunezinto abanikezwa zona kuthi lezi zinto niyithathaphi mangabe zivela kuNkulunkulu hayi ngiyavuma kodwa mangabe zivela kunina lithi izwi lenkosi encwadini yabaseKorinte ngokuba thina sonke simelwe ukuyobonakaliswa phambi kwesihlalo sokwahluleza sikaNkulunkulu ukuba sizilande ngemisebenzi yethu esiyenzile sisesemhlabeni noma ngemihle noma ngemibi mangabe ngemihle nginishayela izandla kodwa mangabe ngemibi kuyoba buhlungu ngaleyo mini lithi izwi lenkosi isizwe sami siyabhubha ngokuswela ulwazi ngabe sithatha i-advantage ngokuthi abantu abazilutho na ngabe sithatha i-advantage ngokuthi thina sifundile izwi lenkosi sikhona ukutshintsha amavesi siwakhulumise ngale ndlela thina esifuna ngayo noma mhlambe sibona ukuthi abantu abaningi abalifundi izwi lenkosi esidlala ngabo nginenkinga nangale profito esikhona ingabe zonke le profito bafundisi bami enikhiphayo yizo ngempela na uma utshela umuntu ukuthi akathandaze uzothola imali izotloga umtshele ukuthi akanikele izotloga angayisebenzelanga ibiyaphi leyo mali leyo nginenkinga mina noma ungayohlala eceleni kwe-ATM the whole day ubona abantu bakhipha imali bangena bephuma ma ungabhenkanga lutho kulelo bank kule ATM ngeke kuze kuvele imali ingene kuwena ufanele usebenze you have to sweat before you get something angeke uthole lutho ungalisebenzelanga uma ungathi ulele ntambama ulale kahle kukuhle uthi ubheke ejardini lakho kuhle uthi uyavuka ekseni uthola kunommbila ngiyacabanga loyo mbila ngekuhle ngoba ukawuhlanyelanga and uzofuna ukwazi ukuthi ubani ohlanyela umbila kwakho ngiyacabanga ukuthi nase police station ngayo why labantu makuhloga imali bangayobuza epolice station ukuthi kungena imali engingayazi ukuthi ibuya kuphi uNkulunkulu wami engimkhonzayo uyasipha izinto kodwa akenzi izinto ezizoba nemibuzo ezizoshiya abanye banemibuzo ukuthi ibiyaphi le mali bafundisi bami hayi kabi nami ngingumfundisi ngabizwa ngelinye ilanga kodwa namhlanje ngifuna simele iqiniso siyekele ukudlala ngabantu namhlanje ungabheka umuntu makafuna umsebenzi bathi akadize uma ngale ukuthi uzodiza ngani ngoba imali akanayo ufuna yona namhlanje umuntu makafuna kuphumelela empilweni kuthiwa akafaka imali enkonzweni kuze kuthi athole imali uzoyithola kanjani why ningakhombe abantu uJesu onemali nikhombe abantu ukuthi mawamkela uJesu ufuna yena kuqala konke kuzokwenezela wena angeke ngiqolise bafundisi bami kodwa ngithi asibekeni iqiniso njengoba linjalo uma ngathola nje ababili abazoba nesibindi
ngoba namhlanje bayasaba ukukhuluma abafundisi abaphethe ugqobo ngoba bengafundile, ngoba bengakwazi ukukhuluma isingisi. Namhlanje uma ungakhona ukukhuluma isingisi awunagqobo, ababuzwa abantu. Uma usoshumayela ufaka igama lesingisi kula uzwakala khona kakhulu bathi no ufundile, ubuya umlayezo ubuye ezulwini ngoba uthole ngesingisi. Bafundisi bami, noma ungafundile, lithi izwi lenkosi uPaul, uPetro noJohane babengafundanga, babengabantu abafunde ka-Abed. Yayingekho imfundo etheni abanayo, kwakungabantu nje abaya esikolweni sasemini noma isibiza ukuthi isikolo sasebusuku. Kodwa labantu naba uNkulunkulu ngoba bagcwele umoya kaNkulunkulu uyabasebenzisa, kwenzakala izimanga ngabo, kwenzakala izinto ezinkulu, kwenzakala imisebenzi yamandla. Bambona umuntu uphulukusiwe, bazama umzamo ukuthi asicime leli vangeli, sibatshele bangasashumayeli. Bayakhuluma lamadoda bathi siyanizwa lokho enikushoyo, mara nqumani nina ukuthi kuhle yini ukulalela nina kunokulalela uNkulunkulu. Siyawadinga amadoda azoba nesibindi, azolalela uNkulunkulu, angalalela abantu. Namhlanje sihamba ngedirection yabantu, asisahambi ngendlela kaNkulunkulu. Uma ungabheka abafundisi abaningi bakhulekela amadimoni, abuza idimoni ukuthi lithini, lidimoni libatshele ukuthi lona lihleli kuphi, liyapi, lifunani, lizeleni, bese bakuthemba lokho. Lidimoni lihlakaniphile, ngeke likutshela iqiniso, ngeke lize likutshela into eright. Mawuyinceku kaNkulunkulu ungabuza emadimonini, buza kuNkulunkulu izinto. God bless you.